Matayi nshapita mwinayi. Pashisha nyuma wachijila kufikisha Yesu muchifere. Baba mutetamu kudi diabolo. Yesu mumana kupitisha matuku 80 amunya ne butuku kayudia. Kushisha ye kumva nzala. Diabolo kusemene kudi umwambila ne. Pawikala mwana wa mvile mukulu. Ambila mabwa anda mukamambu. Yesu kumwanda munene. Mukanda wachishilwe di wambene. Muntu kene ni moya anu bwa mampanka yao. Kajinanga nanga bwa jijonsi di mvile mukulu wambu. Nangu diabolo kufikisha Yesu mu Yerusalema chimenga cha chijila. Kumuteka kumusonga wanzubu wa mvile mukulu mwambila ne. Pawikala mwana wa mvile mukulu. Jela panshi. Bwali mukanda wachishila udi wambene. Mvile mukulu na ambila banjel bende. Bakwambula mubyanza byabo. Wakutuchi kasadeba kudibwe. Yesu kumwanda munene. Mukanda wachishila udi wamba kabijine. Kutechima wesha nangila mvile mukulu webeto. Diabolo kufikisha Yesu kabidi pamukuna mule mutumbuke. Kumuleja magalenga onso apabuloba nebunema bwawo umwambila ne. Nenkuwa byonswe bi. Anapawikala muntu ila binu wakunkukwila. Kadi Yesu kumwanda munene. Diabolo umbuka. Bolu mukanda wachishila udi wambene. Kukwila mawesha nangila mvile mukulu wepe. Umweze la muye yankayenda muchimu. Dibadi diabolo kumushiya. Banjolo banvide mukulu kufika kudi Yesu kumwenzela mudimu. Yesu umvane. Mbele yona munzubu walukanu. Kumuka yibwa kuye mungalelei. Kadika vamushala munazarete to. Kuya yikusomba mu Kafarnaum. Chimenga chivobu basa kumwelelu wajijiba jinena jangalelei. Mubuloba wa Zebulona ne bwa Naftali. Byonswe bibivo byenzeka bwa kukumbaje bivo mwambi yeshayi mumanyishe bantu ne. Wewe buloba bwa Zebulone. Wewe buloba bwa Naftali. Maloba ajidishi ya Yardene. Munjila wakudijiba dinene. Wewe Galileya mwaba udi bantu beni base. Bantu badi basomba mumidi mane bamone butoke bunene. Bantu badi basomba mujitunga jalufu mumidima butoke ne bubakenkele. Byanga chile chikondo achi. Yesu kutwajije kulongesha bantu wambane. Kujimuna imyo yen. Bwalo bukelenga bwa mujulu bukadi fabwifi. Pava Yesu wendaga na kumwelelu wajijiba jine de jangalelei. Kumone yibalo bibabidi. Bana ba muntu umo uvo Simon. Uvo bubinyika kabidine. Petro. Muko abuvwa Andre. Bavo baloba mujijiba ne bukondo bwabo. Yesu kubambila ne. Ndondayi ni nwenza balo bibabantu. Jaka makushiyabu makondo abu kuyabu nende. Yesu mwana kwenda mutanchi. Kumone yikabidi bana bako abu babidi ba muntu Yakobo ne Yona bana ba Zebedi. Bavane tato abu Zebedi mubwatu. Balongolola makondo abu. Yesu kubabikila. Diaka makushiya bubwatu. Kabidi ne tato abu kuyabu ne Yesu. Yesu uvo wendaka na muditunga jangalele dijima. Uvo ulongesha munzubu yakutendelela. Wambila bantu lumu lwajisanka lwabukalenga. Uvo ujikisha kabidi masama ne mateketa onsu avo bantu nao. Muditunga dijima ja Siria kutoa dijabo kuyukidilanga na mbalu bwa Yesu. Bavo bafika kudiye ne bantu bonsu bavo kabayi bomvo bimpi. Bikale ne masama ne ntatu bishilangana. Munga chimwabo muvwa bavobu bakwata kudijabolo. Bene chisek ne bene tunek. Yesu uvu ujikisha masama abu onso. Bantu babungi bavo balonda Yesu. Bafuminaku ngalilei. Kubuloba babimenga dikumi. Ku Yerusalem. Ku Yudei. Ne kubuloba budidishia ja Yaden.